As you know that we try to continue to get them to the bottom of the matter of Khulumani Kingship of the Ndebele nation. We speak to Baba Chief Khulumani Mathema, Baba ongiwazi kahle indaba le. Ngiyakubekelela namhlanje njani? Ngiyaphila baba Sibanda. Baba lapha ke abantu bakho ekakhulu kunini belindile ukuthiwa inkosi abakwazi ukuthi ukuhamba njani lokuthini ungumunye laba umuntu ofundileyo wazi le research asonduna liyana nje ukuthiwa induna ekhaliphileyo uyinduna okwazi yonke labana abanye abaliqula lokuyafuna ke ukuyadinga umntwana wawuthunyiwe. Ungasitshela ke ngamafitshana ukuthi lasuka lapha lingobani lisiya ngaphi kumbe wawungulo lawo okuthiwa ngophando yini wena uhamba usiyadinga ke umntwana? Baba Sibanda, lapha engizaqala khona ngizaqala lapha owaqala khona indaba. Mina bengingu member of National Chiefs Council then, and ngathi ke sebebuyile babika abakokhumalo ukuthi umntwana sebemtholile. Izinduna ke zangikhetha ukuthi ngibe lapho wabuye uzotshelwa ukuthi umntwana sebemtholile. Basitshela ukuthi umntwana sebemtholile. Azange batshele mina ngedwa, basitshela sisemgubheni. Angisakhumbula umnyaka ukuthi wawuyi, kodwa satshelwa sizinduna ezazilapho ngaleso sikhathi. Kwase kusithi ke izinduna zasisi ngubani lo elitshela la? Umuntu wabika into yonke le ngubaba uphathisa owayemunyathiswe lawo mazungu ngabakokhumalo. Abakokhumalo sebe-challengewe kumbe sebephiwe umlando ngabantu besizwe sangapha esemandebeleni ukuthi hayi sifuna ubukhosi. uKhumalo wahamba wahlala phansi njengoKhumalo, esehlezi njengoKhumalo baphuma lelinye iqembu elali kuthiwa ngelabadala elamaqoqo. Uchairman walo nguBruce Khumalo okulabanye futhi lazo abazingcwethe include uProfessor uKhumalo osenasti. Yibo abahlala phansi bayenza leyo research, bayaphuma lo mntwana bamnika ubaba uphathisa ukuthi abikele izinduna ukuthi hayi umntwana lo hlabezulu kwangwaso izinduna zodwa ngoba kwawo lo hlabezulu ukuthi hayi umntwana usetholakele. Umntwana lapha balana uzotshela nina njengenduna, babetshela thina njengezinduna, besitshela sihlanganele lo zulu. Sathi sesibonile ukuthi usetholakele umntwana ngoba sikwazi ukuthi thina ubuduna bethu njengabantu bangapha eMandebeleni bumi phezulu kobukhosi obadalwa ngumzilikazi, ngoba lapho kuvela khona induna zangapha ezakithi esintwini. Sambiza ubaba uphathisa sizinduna sasilihlekanyana elithile, simbuzisisa ngoba wayekhuluma into leyana uphakathi komphakathi. Sathi kasizozwisisa sihambe la ngebuza ngokuhamba kancane la isichasise lapho esingazwisisi khona ngoba ubuningi bethu singabantwana phakathi kuleli hlelo. Hayi kwakhanya wayilandisa indaba waze wafika ekucineni kwayo. Isifikile ekucineni kwayo ke leyo ndaba, hayi sasesivuma ke njengezinduna ukuthi umsebenzi kaMachobana owayeyisilo ngaleso sikhathi sibe yithi esiba ingxenye yalowo msebenzi, sincedisana lezakhalamuza. Asimanga ke lapho baba Sibanda, saphuma ke umkhankaso njengezinduna, support icholocho, sahamba ePlumtree, supporta sonke isizwe lesi singapha esasukwazi ukuthi siphathelane lobukhosi. Saxoxisana, hayi abantu bakuzwisisa. Sase sivele sesiphumele ilanga thina ukuthi ilanga esikhangelele khona ukuthi sibeke umntwana, sasikhangelela ukuthi umntwana uzabekelwa eBaba Fields lapha. Kwakulungisiwe sibili kakhulu ngoba sasizamele ukuthi izivini siklele le civil aviation ukuthi umntwana ngale ayemukelwa zinduna nxa efika e-airport yakobulawayo uJoshua Mqabu, athwale ke azelenda ezefika lapha eBaba Fields esexhaswe ngamakhosi lapha eMathebeleleni bese yamethula ngoba sasikhangelela ukuthi into lesiyinike upresident abe nguye uguest of honor walolo suku lo msebenzi lo umkhulu kangaka esasukhangelele. Hayi kakusahambanga ngendlela esifisa ngayo kumbe ngendlela okufiswa nguZulu. Sakwatshona sokubulawa lapha zokugijinyiswana amapholisa besithi into le kayivunyelwa. Ngiyakhumbula umunye wama ministers ubaba uMoyo, ubaba uJuly, wangibhalela incwadi engitshela ukuthi into yokuthi kube lenkosi lapha eZimbabwe is unconstitutional, ayikho emthethweni. Kodwa ke into yandanisayo Sibandana namhlanje elokhu indidanisa ukuthi ngibone uhulumende nalo ofana nayo owethu osibusa sisonke
evumela omunye umhlobo othile ukuthi bona babe lobukhosi obuphakanyiswayo obabanye bunyathelwa phansi. Okulokho kungikhathaza la namhlanje ukuthi kade abanye bayavunyelwa abanye kabavunyelwa. Le into yakhathaza angithi ukuthi yakhathaza izinduna zangapha emathebeleni kuphela, ikhathaze lezinye zezinduna zeMashonaland ngoba ngiyakhumbula kulenye indoda sibile enkulu eyangifakela le message WhatsApp yathi hawu kade abanye bavunyelwa lina kalivunyelwa kungani uhulumende ephatha abantu ngokungafanani. Ngase ngithi angikwazi ngoba thina uhulumende kakulanto esasiyenze ebusuku ngomsebenzi lo obukhosi lapha laliswa nguhulumende kumbe ngoba lo munye okhumalo ohambise na record owekhoti ngizabuya kikho. Okokuqala samiswa nguhulumende owe Baba Fields ngingathi kwakule ukuqala kuseselabo omgabe engu president welizwe yona lani administration yakhe bonke sasibabhalele ngokubahlonipha sibabikele ukuthi sokulento enje. Abanye babevele beyizwisisa ngoba into le sasingayisebenzeli ukuthi yayingeyabantu abathile. Ngiyakhumbula ubaba usikhanyiso babe ngabantu ababefika khona ngale nxa kulo msebenzi womgubho ojala ukuba khona ngoSeptember babebuya bevela kuyena la party izanu PF kwakungala ukuthi uthwala laba bavela kuyipi party kwakuyinto nje yayiqoqe wonke umuntu yayiqoqe sonke isizwe sibe kwindawo eyodwa kwakungala ukuthi ubani uvela kuyipi political party. Hayi umuntu oqala ukumisa umsebenzi owawufanele uqhutshwe nguhulumende ngoba ngikutsho lokho ngilobufakazi ngoba kule ncwadi engayibhalelwa nguminister ubaba uJuly wathi unconstitutional. Kodwa ngase ngisiba futhi lokudana ngoba kulesikhathi engike ngabizwa ngoDA kuthiwa sizalala eRainbow sibe sesiya esigodini eMawabeni lapho okuzabe kubekwa khona enye inkosi. Hayi kangihambanga mina ngoba ngangeke ngiyephakamiso kwemzini ngisho kwami. Right. Yasibuya ke indaba le uyasizovinjwa amakhoti. Yabuya emakhoti lapho asikuthi emakhoti umuntu owaphakamisa indaba le wayifaka emakhoti nguZwide uKhumalo la. Lapho wayefaka ebiza wena. Wangifaka ngikhona la khathi esekhoti mina ngilokho ngibotshiswe nguye ubaba uZwide uKhumalo. Ukuthi wenzeni wena? Ukuthi mina yimi ngaqhuba uhlelo lolu ngasayithwa njengomunye umuntu owayephakathi kwento le ngoba ngabe ngikhokhela iCrown Council mina. Izinduna zonke lezi nxa kubuya lokho zazinginikela amandla ukuthi ngigijime phambili kumsebenzi lo. Kanti ke vela ishiwo wena ongenele indawo zakoKhumalo babezikhethele bona. oKhumalo basebenza bebodwa ngivezile ngaphambili ukuthi kulento ukuthi bathi liqoqo labo Khumalo abahlala bebodwa bona balandela umzila baze bayafika umzila wazo wabakhomba eGramstown. Wahambe eGramstown. Ngafika eGramstown kodwa lapho ngihamba ngeGramstown ngangihambele hayi le ndawo kulowo mnyaka. Kodwa ke usebehambe kuyaduma umntwana obungekho. Hayi bedinga umntwana kangikho mina umntwana ngabe uyase ngiphiwa usuphiwa ibizo kuphela. Ngase nsiyahlangana layo umntwana Port Victoria ku office kababa uMaphosa lo weGwanda ongunye esasihlalela phansi simcela ukuthi izandla zethu zimfitshane njengezinduna njengabantu bangapha angasincedisa yini ukuthi umntwana amncedise njengoba esephuba ubukhosi ukuthi ubukhosi lobo sibona ukuthi sibubeke ezingeni layo elipheleleyo. Hayi wasemukela kuhle uMaphosa yikade ngikhuluma ukuthi wayesithembise lokuthi uzasinika ihelicopter lezi mota zokuthi inkosi silapha ibisebenzisa sibi somuzi ukuthi lapha ezabihlala khona wethe yena uzazincedisa ngakho konke lokho. Kwehlula ukuthi igcotshwe kwehlula ukuthi kukhona yini yagcotshwa yini inkosi owakhathesi amfuna ukukhuluma into engayaziyo azizange simbone egcotshwa umntwana njengendlela esasikhangelele ngayo njengezinduna. Ngamafitshane engakutsho nje ukuthi mina hayi amboni kwakulento yayingabhode eceleni ukugcotshwa kwakhe hayi angangikwazi. Awazi azange uzothi ugcotshwe intaba zinduna kumbe ngaphi? Hayi lokho ngaze ngihamba ngudobha njengendlela but njengomuntu oyesesikhundleni esiphezulu njalo sebangene eliphezulu okwakufanele ukuthi konke okwenziwayo kumqonde kube nguye okuphawulela abantu akangenzange ngikuthole.
wena ke because ngicabanga ukuthi njengomuntu ulapha ngaleso wasophethe isinduna ngongwena umele ubikele uZulu akula nkosi egcotshwa abantu bengaboni akula nkosi egcotshwa abantu bengaboni ungakhumbula kuhle ubukhosi vele lobu bubanjwe izinduna njalo izinduna lezi vele zingamabutho izo zazikhokhola ibutho elithile ngesikhathi kwasabo lobhengula lesabo mzilikazi asikuthi kwakuphonga kwenziwa nje zingekho konke kwakufanele ukuthi nxa kwakuqondiswa izinto zifakwa emasekweni azo kwakudinga ukuthi kube yimi engiba ngumunye omkhulu obikela abantu ukuthi umsebenzi usumi lapha ngoba ngimi engangimele izinduna la khathi esingikhuluma ngokubotshiswa asikuthi zonke izinduna zabotshiswa umuntu onguye owabotshiswayo phakathi kwalomsebenzi yimi engilokho ngilebizo lisekoti kodwa ke ubungekho phakathi kokukhetheni ubungekho kokugcotshweni wena usenza umsebenzi wakho omele wenziwe yinduna enkulu ivele nje awudala yikho yayikwenza lokho enduna enkulu ngizabuyela kancane Sibanda kulenye into engayitshelwa ngobaba omkhulu wami uSwadlula umnyama Swadlula emhlabeni kodwa wayengibikele wangichazela ukuthi yena umzilikazi eselala ubuthongo bakhe bokugcina kulomhlaba walala esemkulini wangakithi so la nxa evuka ngangikhangelela ukuthi njengoba zona izinduna ukuthi zazingenzanga emaphutha la nxa kwakungasebenzi mina I think into le yayisetshenzwa ngumoya ukuthi bathi hayimi kufanele ngikukhokhele ngoba ubuthongo bukamzilikazi bokugcina bokudlula emhlabeni baphelela wabulala emkulini wangakithi koMathema kosomhlolo kunje isandla sixhuma wayengibizile namhlanje ukuthi ke ngikhulumelani ukuthi sizwe kahle ukuthi kathi vele ke udaba lwenkosi lohamba njani sekhulumile ubaba induna yethu uMathema ukuthi hayi wayengekho phakathi kokukhetha kusuyo wakhethayo njalo nxa kule nkosi yafungiswayo yena akakwazi kayazi le nkosi indaba ekhona ukuthi isizwe sikaMthwakazi sesihlulukele siyamara ukuthi pho kuhamba njani njalo into yangikhona ke ingasaqondakala ngani lobudlongudlongo kokhumalo nyakwazi vela sozokungenela lokho ungani kuyaliwe emzini lokho isizwe sithini samaNdebele hayi mina angisoze ngithi ukuthi isizwe sithini ngoba ngeke ngingene phakathi kwesizwe ngisinike ukuthi sona sithini kodwa into engiyaziyo phakathi kobukhosi bonke nje even lo muntu nje ongabe ethwala amakhiye baba Sibanda okuthiwa ngawesikotho esigabeni kuyaliwa lo ebukhosini bobusobhuku kuyaliwa ebukhosini bobulisa kuyaliwa ebukhosini bobuduna kuyaliwa zingaba mbili zingaba ntathu izinduna ezithi ngapho ngungena kungazange kube nomsindo kodwa ke umsindo wona uyingxenye yobukhosi yikho kwenza ubukhosi buphume kuhle nxa kwenziwe imisindo kumbe umbango vele kuyabangwa yikho wawudala phela anamhla sithi ngumbangazo kodwa la ebukhosini kwakuvele kubangwa asokuthi la ulobhengule njana azangangene kulula nje waphonga ungene ngani ungene ekitchen likagogo wakhe hayi kwakusiba lendlela okwakuhlelwa ngayo kuze kuyefika ukuthi umuntu senanzelela ukuthi hayi usengenile phakathi kobukhosi ubukhosi bonke into engizama ukuthi ngilethe ukuthi kuyaliwa kuyabangwa nxa ulandela isintu sona ngwaso umntwana ukhethwa endlini enkulu nxa silandela isintu umntwana ukhetha endlini enkulu ngizathanda ukuchayela amakhiwa izandla la nxa kwesinye isikhathi abanye abantu bazathi hayi uMathema lapha uphosisile kayenzanga kuhle kulento eyodwa engangiyibuke amakhiwa kulento eyi1 abayenzayo phakathi kwesizwe le kulento abayenzayo azange babulala imbali yebo bayibulala ngokuthi bathatha abantwana bakolobhengula laba bakusokufanele bathatha indlu kaNjube bayelahlela khona le Grahamstown kodwa ke lingananzelela lobulawayo njengoba engubulawayo ungakhangela wonke phosa amakhosi abantwana besikhosini bakhona babizwa ngamabizo akhe siyambona ulomzilikazi siyambona uMachobana siyambona umagwegwe yayinduna yangaphakathi kaMzilikazi siyambona nanguyana uGwabalanda layo yayinduna yangaphakathi khona ngale esigodlweni ngingami khona lapho uNkulumani nanguyana la ukhona laphana umntwana wenkosi uhambe uye khangela kati ngubani futhi omunye banengi bona kodwa khona le kwaZulu lakho benze lokho besenza njalo la imbali le ubulawayo yena vele ngumuzi wamakhosi yikho lamabizo wamakhosi akusonto etshintshayo ungananzelela lamakhiwa futhi
bathi befaka i-state house sona sesikhona koBulawayo bafaka phezu komlotha kamzili komkalobhengula. So akulanto eyayilibizo ababechiya ngaphandle konke babezama ukuthi bakufake phakathi uyabhala omunye uthi famona lapha ufana mona bathi ngufamona yena kuthiwa ngufana mona owakomasuku ngowakomasuku lwana wawumadlenje ufana mona yena lwana so kaba akulanto embi abayichiyayo njalo ama-town amalokithi wonke bafaka ngamabizo abantwana benkosi akunamntana enkosi wachiwe eceleni alamntana nje hayi bonke bafakwa phakathi wena labo lobhengula siphe kuwe na Chief Mathema wena kawulandaba ukuthi umntwana unguphi lokho nxa yebiswa ngokukhumalo kulungile umntwana nxa yebiswa ngokukhumalo kulomzila olandelekayo kulembali ekhombayo hayi mina ngangilakho ukuthi ngithi lo awulakhetha ukuthi mina ngifuna lo hayi ngalandela yena lo abahamba bazi bamthola eGramstown isizathu sokuthi ukuzi hayi ngoba kwakuvele abakokhumalo beliqoqo ababevele beyibo ababedinga ubukhosi lo bakubeka ukuthi hayi sebelandele baze bawuthola umzila bona bebodwa ungekho phakathi hayi asikho phakathi ngikuthi nje khathesi into lenxa sesingani siyayikhuluma eyobukhosi songani iqaliswa nguMathema hayi iqaliswa nguMathema uMathema ubhala ichapter yokugcina nje baba sibanda ngathi kumbe ngithi sonke sizinduna zakhathesi sibhala ichapter yokugcina ayisithe saqala into le iqaliswe ngoDouglas Mkhwananzi belabo sivalo bevele sebeshelile uZulu ukuthi isizwe lesi kasihlelekanga nxa kungalabo ukhosi ukuthi akula maseko akula mbiza engafakwa enhlabathini kumbe ebhuqwini ibile kuhle ukwazi kwakho wena inkosi kumele bele zinduna inkosi ibe kufanele bele zinduna izinduna lazo kufanele zibe lenkosi okwamanje laba bakhona abakhethwe sezwe kulabantwana abaningi balazo yini izinduna abantwana bakho hayi angikamboni olesekelo lwezinduna phakathi kwabo bonke laba bakhona ngaphandle kwalo esasi angingafuni ngichaza ngebizo esasimphoyini yiukhumalo kodwa zikhona induna zonke ezimsupportayo lo phose zonke engikwazi ngokwazi kwami zingemva kwakhe inxa zazimphiwe zamtshelwa abanye yebo sasizwe kuthiwa sebele zabo abazikhandela zona kodwa phela induna anti kayikhandwa ngapha ngesikithi kodwa lo ukhethwe lo mntwana uyalibona yini uhlupho lwakho nokho ukuthi anti kulomkhandlo ukuthi thina singapha kwele Zimbabwe yena ungale emkhandlweni useSouth Africa kodwa kulezi suku lencingo phela incingo zikhona into ehluphayo angikwazi ukuthi enxeya ngabe swela ukuthi akhulumisane lezinduna kodwa hayi ukukhulumisana kwakhathesi kakukho phakathi kwethu la ngale la umntwana so kuthi ubana at the moment asithi uMndebele kalankosi athesi mina ngokwami engifisa ukuthi nguveze kube mgceke akukabi lo muntu okuthiwa inkosi khathesi lapha elizweni langapha leMandebele akulankosi hayi kayi angayizwa ngoba anti kuyabe kufanele ukuthi wonke umuntu abe kwazi kakhulu wena wawenkokheli yangoNomelo mina ngangiphakathi mina ngangekho eceleni ngangisemsamo so ngokuba semsamo uthi ukuthi uyabufanele ukuthi ube kwazi konke okwenzakala phakathi kwalowo msebenzi ngoba into khona ukuthi ngokulandela kwesiko lesintu laMandebele kuvele ukuthi abantwana bakanjube ulandelwa nomdala kuyekhethwa ke emntwaneni omdala okanjube kodwa asozokhethwa omncane okaRose kodwa wona ngucali lapha ngubuzi ngiyakutshela nje ukuthi komele wenza njalo ngoba bathi abaka Albert ababonakala abantwana so yikho kwenziwayo wona usuzonikwe lo mntwana sebemkhethile asocala lakho lele nduna yami awukho wena lapha hayi kuvele kangikho sibanda mina ngamphiwa umntwana sabiza ayikho kanti bengitsho ukuthi sabiza uphathisa sabiza leqoqo labo abakokhumalo abazikhethela belodwa ukuthi yilo lizalonda imbali kuyisimanga ngoba kulabanye ukhanya baphunyuka phakathi kwalokho kwakubunjiwe bengukhumalo baphunyuka ngoba anti abanye babona intisi baceza basebebona ukuthi ungcono ngihle ngipazulu kodwa uqaleni bona abanye nxa ngisizwa sembuzisiza kwabanye abantu abaphetheyo chairman o secretary bayabe besithi hayi into leya kumuntu samthiya phandle sasivumelene sakhuluma ukuthi ubukhosi abusayi komzilikazi ubukhosi babuvele sobukolobhengula sokufanele sisuke endlini kalobhengula uhanjwa kusiya phambili
So wena ungathi nxa ungadvise abakokhumalo kathesi ungathi benzeni njalo bekhanya lobudlongudlongo belwisana ungaqonda lutho kuyiwanga into engingabatshela yona abakokhumalo bangaze bafisa ukuthi bona bafisa inkosi zibe ngu5 zibene kodwa inkosi kufanele babekwazi ukuthi inkosi kufanele ibenye phakathi kwakokhumalo and into enye ngifisa ukuthi ngiyilaye ngibancedise ngayo abakokhumalo bafanele babekwazi ukuthi lwana uyabe abamkhethileyo kumbe nalo khona uyabe babambela intonga bonke njengemuli akulo muntu oyabe ezachiwa ngaphandle ngoba angeke sithi komathema sithi sonke sizaba zinduna kodwa induna komathema ibanye kuphela eyabe bevumelane layo njengemuli labo khumalo kabavume ukuthi kufanele ukuthi kube lo muntu oba munye phakathi kwemuli yabo ababambele oyikhetho ngiyabamfunayo njalo lihlekane likhetha abantu hayi njalo ubukhosi buzabe bubanika isithunzi bonke njengabo khumalo kodwa kathesi nxa kuyikuthi bonke bengahlala bedonselana kusibanje hayi umbone ngani basebehleze egcekeni nje imbali welanda sibili ngempela siyakubona ukuthi Themba Makhumalos lilalela kulamuntu ofuna ubukhosi benu isizwe sikaMthwakazi sicela ukuthi lina ngweni lihlale phansi livumelana likhethe inkosi eyifanele ukuthi ibe yinkosi ungahamba ukuthi ngabangani ame ngabuye eGwanda lapha ngisenginduna mina ngazange ngikhethwe ngabantu ngaphuma komathema angeke ulunge kahle awungeke kwafa waphuma ngake ngathi ngixoxa lenyinduna enkulu yangitshela ukuthi into le kayilula ngoba la sebethena aqumele induna indawo kodwa abantu bayala bathi bona lokho bekuyena le induna ngoba lwana kabamazi so akusonto elula ukhumalo yena kufanele ahleleke abonakale futhi ukuthi yena ubukhosi lobu ngobakhe into yabo abazayisebenza bezemuli ngoba bona bonke kufanele ukuthi baye kothema umuntu nomunye asoze babe ngu10 okhumalo balandele indlela yankhona balandele le ndlela yokuthi kufanele ukuthi into khetho umntwana khetho njani umntwana hayi no ngamazwi amahle ngithenga kuphambanisi namhlanje yakwazi kathesi uqumo siyakhona lesigabeni sakho seGwanda kanti lapha nyakujuma kuphela akuvimbezele ekhoneni so baba Mathema sizabuya ngoba isigabeni sakho sizobona ukuthi into zonke sihamba njani kodwa indaba yobukhosi iyaphambili bemfuna ukukhulula lapho uchief wami ukuthi uchief wami ngwayengekho ekukhetheni kwenkosi njengokukhulunywa ngabantu ukuthi uMathema basichuzela inkosi lani wayengekho angikhethanga umuntu owayekhona lami ngatshelwa nguZulu lo Zulu wonke mhla kulomgubho okwabika khona uphathisa nyathi ukuthi hayi awukhumalo banginike umlando lo ungathi ngukhumalo ngoba uphathisa wayengazikhulumela ukuthi ukhulumela kwakonyathi wayekhuluma into yakho khulumalo ungathi ungusibanda unje ngikhulumela mina sibanda umntanami usekhonjwe endaweni ethile uhambe usiya ungusodombo wami awufiki ukuthi abakusibanda bathe ufika ukuthi abakomathema bathe so usibanda unyathi wayengakhuluma emela unyathi wayekhuluma emela ukhumalo wayengukhumalo ngalelo langa njalo wena eGramstown wahamba kweHighlanders mina weGramstown ngahamba kweHighlanders ungayi lokho yakhetha umntwana ngahamba oweGramstown ngahamba leHighlanders ngihamba lonyanga zonke lokhana kwakuyinkathi yayidle unyanga zonke unyanga zonke wasesithi hayi into le ngiqalise lo Mathema ngeke ngimchiye siyahamba sonke ngeke linchiye ukuhamba kwami eGramstown asikuthi eGramstown lobulelano wangikhona naloku kumbe abangakhuluma ngaye kazange simbone eGramstown hayi eGramstown lingabona even lamapikitshe esathathayo sasiwathatha sisilabo sasilabo Zwide labo siwo eHighlanders esekhona ubaba uGumede sasi siyabona into kwakuhanjelwe into yebhora ngoba into lana engaphathelana nobukhosi yayiphathelane leHighlanders kuphela iHighlanders babethe bafuna ukuyabona labo abantwana abayibo abaqalisayo kumbe abasungula umsebenzi lo ukuthiwa i-team le esilandelayo ukuthiwa yayi ogcina induna le yakhuluma nenkosi nxalihlangana lezi nduna le into yankhona ukuthi nje yasuka yademoralize ngathi izinduna lokwenziwa kwangikhona kwakungane kakusahlele kangawuhle ezinye izinto sezingane sezipuntshuke emakhwapheni ngoba thina vele singapha sizinduna savumelana ukuthi uMathema wayecheya ngapha bese lo baba ufuyana uMagwegwe ubese siyasebenza eGoli engakabuyi ngapha full time wafika waba nguye vice wami but echair yonke imihlangano eyayingale eSouth Africa kodwa la okunye wayesekuzwa sokukhuluma emakhoneni kwasokungumdlalo nje sokungamadlwana kwagcina into lokho kwakule into lokho
kwakusuke kulesisindo esihle kulompikitsha futhi omuhle owawufuna ukuthi wonke umuntu wonke nje owawuzwisisa ngakho, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwagcina sokuphunyuka abantu ngoba abantu babengasakubambanga ngendlela, kwase kugcina sokulobuchapho obunye obuthile. Ezinye izinto sizizwa sezikhulunywa ku WhatsApp, ezinye singasazizwa. Nxa kuyikuthi abantu bakhumbula kuhle, sike sathi komunye umgubho sahamba sayafika lapha umgubho lo sakhalala umsebenzi wangikhona ngendlela okwakuhlelwe ngayo ngoba base besithethe lathi sizinduna bafuna ukuthi basitshele njengozulu. Mina ngasuka ngathatha imoto yami ngahamba ngaye eGwanda, uFuyane laye wathathe yakhe wabuya koBulawayo, uMafana laye wathathe yakhe, sasibathathu kuleyo mgubho sahamba. Sasizondile kakhulu ngoba babengazange basibambe kuhle. Bukathi thina yithe sasiphakamise umsebenzi lo sawubeka ezingeni eliphezulu, kodwa ngani sesihluzwa ukuthi kasisengabantu abangaba ngabantu bomsebenzi lo awukhona phambi kwethu. Induna hlonitshwanga induna zakithi, induna ezihamba lenkosi. Ngakho into yonke yenzakala kumele kudlule ezinduneni. Nxa ungasadlula ezinduneni hayi yaba inkosi kabani. Babe kungumdlalo nje. Ngoba yitho kufanele sihambe sebukela abantu ukuthi sekula lokho. Abantu bayakudinga sebule khonokho. Ukhumalo yena mbone ngani yena nguye osephuzela abantu ukuthi abanike umntwana ukuthi kusetshenzwe kwephambili. No, sikhathi sakho sesibonga nduna yami, so kumele uhambe uyefika kwale eGwanda. Siyabonga kakhulu. Hayi mbongelela msibani.